Puro seriat. Kita för den norre Paipel. Nge meiduk dufis. Aci bukobai. Nu poisi bukobai. Ione esap seri pusin. Där på en Paipel puro seriat. Kita för den norre Paipel. Nge meiduk dufis. Aci bukobai. Nu poisi bukobai. Ione esap seri pusin. 6:30 a.m. Paganya Gua. Där på en Paipel puro seriat. Kita för den norre Paipel. Nge meiduk dufis. Aci bukobai. Nu poisi bukobai. Ione esap seri pusin. Där på en Paipel puro seriat. Kita för den norre Paipel. Nge Iwe fakupon krönim ngeri gits medicine. Kiriso wari digot pasapatoron non pon eu at program Paipel Apasa live siapa live for Facebook ikirai ikaketunin mereberen awai gaberika fakun at kapongoruk me tongoruk. THS Rati studio iwe recho host ren brother Alex Rhowuniong fakun krönim ngoruk Pwipwi. Nakurarenim. Kiriso beta ifausum nari fason. Fakun bejak. Ewer. Masih sedara kasar ya bukan rogop ka Apasa usuri karusen mesek kider. Alright, iwe mameratsi buat orang ye atski kapasitas narasi program gerai. Nga bukan tiga potete goruk sibue yadik. Mameratsi bue yadik. Bukan aku pakki faut ekki number. Gerai phone number ban ways and atski soring. Mi fitigits online after potogori party chiriki ngeri gitar kapasitas. Ike abu kera nom nebere kuam. Iwe no phone number ko boka kerigits kera kapasitas na Paipel. Oru fisuwe oru waru tiu zero. Oru fisuwe oru waru tiu zero. Iwe ike age genom awai ike berika. Ike wajek ko kapasitas ngirigits ike bi orap kapasitas na Paipel. Iwe mi do orap ko comment one jara live video. Narar area comment. Wati kapasitas igraya. Ike apu siakura. Iwe siapa to ratsibue. Entertaineri ike par periweri. Iwe ese parot met ke opar pachete. Ese fakuror. Okay. Iwe met sato guri yate. Sasu. Sabat skot mira barap no neng siya kiri so wari tu kren tong mom uwe bets ngeri gem. Kiri so parneri faso stati fagar kapas. Kose wachen emmeri gem me pare feyet chu even mebere. Not den Jesus Christ sa yatek metugor. Amen. Amen.
All right. So Nutski kapasisi sapasap seria kiwa kapasisi agi narwa week. Iwe eita iga kapasisi era pata upafang marawi ngeri god. Met popun. Met popun. Mei wesen utia I kapasais. Iwe akayen popun. Pura wesen togak. Amen. Amen. Wesen togak. Meira we wenarit ettive onneng. Pupu vera färdigt. Färdigt om färdigt. Idean god na wajen. Ida netipan. Pues kids en megang si pues niwiriti. Si pues kun se fangeri. Ei pues neti po fish. Amen. Esa mireretsim. Ida pota naman ewe ewe free will. Pues esa mireretsim. Esa mireretsim. God egan fitch on asaben ngasegasum wit. Iwe kesuki kein faitirong puebotoro iwe baptoro. Amen. Ese pusera sabe ese puserong an epotoro. Ewer. Ika aboka sugi geri ese pusse jogatoro. Ferida en ewe even. Seda. God. Ese fedbat witi jok. Ese fichi wesen. Break it. Wij kan cops. Ewer. Swati ke. Swati. Ewer. Nge ika ke se bojen me ide tipo. Amen. Oh. Nge we dijak we met ke boferi. Ngeri pusin got. Met kegin go boferi ngoruk. Esap to weri are pues siwri tomeren. Amen. Esap to weri. Da sibwe sadunne teki Jervaya irik meo. Wati urik rabennan. Jervaya irik meo. Jeremiah. Kapamut ngeri e chaka we sugire uchi Paipel. Ever. Jeremiah sapun irik mei. Wakisin urigat. Wakisin urigat. Potaki se fenöyruen. Potaki se jepen. Kiriso beke. Ini kamucin. Yan. Kiriso. Ever. Iwe Jeremiah sapun urigat wakis irik mei wakisin urigat. Urigat. Kiwe te wakisira apasa. Era wa bagerir seri do wa abi araba seri sraen wa togi kibi fanso meirisin. Iwe wa sa puero ne puer ngeri kibi. Ai tong ese much. Amen. An toge se much. Iwe erapun Israel. Porrausan ngeri. Porrausan nefiran ngeri Israel. Gebe yei siasi dei bun ngeri kitchan ferifat iabe iae egarera Israel me ya ngeri kit John urusan ferifan. Amen. Bun ifa richiri e ferifan through Israelite. Amen. Maybe. Iwe wesen mi wesen dog mi pandoge dibwe retirire ye men America ye. Ever. But the Lord has appeared of old to me, saying, yes, I have loved you
with an everlasting love. Amen. Therefore, with loving kindness, I have drawn you. Iwe esejak toge gich nge iabon drawn gich dausun nge mora gich. Apor we kichito. We gich. Maave. Iwe irara sokun metach ren jok ifa esejak toge gich nge Me por we kichito. E furri sibu kan ngedi. Amen. We wen boi aru e time oneng. A mero me tu e fis ngedi non me furri fan na re putin ruare eribu ore wa mon e furri e fis po fari dom fari te. Amen. Färdigt. Amen. E så med kebue. För pangak wamme wase pusit tats marawi rien metera ke wan apasaro rien esechek ite apasa gai tongoruk. Esechek. Pun me ba furry. Furry. God me apasa ke bi bobogeri kits pusipokura. I really also like reminder kits Ussun Purat's choice. Hat's choice at sibue firi God ikasisap. Ever. Erben nik kapasis erebet pobun. Patay befang marawi geri God. That's really true. You don't have to. Yeah. You don't have to. It's a choice. Our choice. Nge irajak kebojak wewe tibu met keferi. Isap togri siuri antoguk. Amen. Isap togri siuri antoguk. Mariti God. Met kafiri ata isap togri. Oh. Toriam kabe kebore butchera. Ika kebore turun naren papira. He's going hands off. Hey, there's nothing I can do but my love for you. Oh. Mariti God. Amen. Era Lamentation 3. Current kitty. Ira weet nooit zijn Paipel together. Current kitty. Sapuru rigat, we kisi rubber rigat. Ye bet Apasa. Era sabon nabarap togan net. Esa fakuru kuti. Aribu words. Esa fakuru wesiro. Ra surfer ideden is a soort aan erguruk afakun nabarap. Hey, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ira weet na Ugonsari Verera. Fiji erigits oots kasi don era karretöitä itetan is a soort. Esa dogeri ebu keu. Ebu töitä when ewe akarretöitä dereu esa tjueri. Abat surfer. Amen. Etog töitä ga surfer. New every morning. Wow. Ira anna tongoruk. Amen. Mi iteitan minu. Mi renew. Iwe met verfirm me nadew. Ese tju jeberi. Maave. Ewer. Oh, sorry, I don't mean to cut you off. Wewe kerer ye me bet wa ferri gerei tipisi gerei. Nu buen sortaresor. Abari mirafön page. Ew. I was in me clean slate. Wow. We went ese ortibus. Ika gafen gafen kasirori. Ika gafen confess. Ese tjuer ordnor tibus. Mirafön. Maave. Awararen kote tongerikits. Amen. Iwe ibu buan ritiri non Amerika ya. Nakun. Iwe sewesen sari ifaitan. Ididin men nona. Ididin men naren fas Amerika.
Ngeri ki tua para. We through the Lord's mercies, we are not consumed. Si ida iririn si pue kar. Consume ren kar. Pue si pue tururong nare weke. Si pue karora. Because his compassion failed not. Wow. They are new every morning. Great is your faithfulness. It was in faithful. Iteidan. Ese oran epwe ifa epoturara. Mi was in jok faithful ngorok. Amen. Mariti God. Amen. Era, of course, the most famous verse in John 3:16. John 3:16. If it was, it was in one. It's so deep. Ever, maybe. It's so deep. It when we just read it at the very face of it, and it doesn't. Usur tage ikasitsikan niari iwe usur tage sisukor kura aron narun ewaga. Ngikasi anjage ekara word efo mefo iwe da siwe ngikasi anjangwari da bwe tugurong ne juj. Amen. Iwe satune ritiri. So sapururiget wa kisira kon moru ngai wen ne asiri ewe mi chara kafirut no che Paipel chuk yibe ta Apasa. Pun go ta fakut togi chafirifan. Ida binnya fagora neuru wereben puri tiden arabas miri gui resap bet manira ngerabagura marawesemuch. Fagora. He gave it freely for you and for me. Amen. So why should I give up my life for him? Why should I give him my life? Because he gave his son freely for it. Me duwe weri pue ngeri marawe pun I awasusen dibe beteres ne fara sizes. We apan murgi. Epan meruk. Apan Meruk. Rede weri win mi bamong Si egon iga si rumporau ser inge esap arabasach esap ngang iwe ese ben ngiga ewesen arabasai ever ewesen rugogang ever iwe irabet ita irurun nga sipu weiki jirong norera weri tai poruch ever pui kaira iho ge sipu togeri wewe di sipu togeri eki ekon. Amen. Iwe panuri te we kapasais patai we ngeri kot marawi ke sebanit ngai rajok firi om pusin nge wewe di pura mendok esebo kor met ke bo feri nge sap tokok. Amen. Amen wesen ifa awara rusun met Paipel Apasa and goto geki kiri so chapur parreram put it in that perspective. Amen. Mariti God esa watska paskan. Mariti God. Okay, now let's move on ngeri kapasis nampa mai sera rampa waru pun sapo-sapo last week.
O rua ati kapasisren ati life gerei we I fausure we tipisin ugeri Ngunmifel. Ewe unpardonable sin. Kasobotsen kope awe geri. Ewe ngeyewe egeri kijewe kabasis. Yes, bara fatida. Grisau jabur emenwe ren ewe kabasis wamen ewe rambafisu. Amen uitjea. Iwe buan grisau warukien yenen ke buan mwateyen rerewe tipis ese dori bumus. Renjuk are bubejeres. Iwe sins confessed, are sins forgiven. Ikke tipis ese nifiri wo. Ikke tipis mi kansirori adet ya tipis ngeri aden iwe kansirori iwe iya usa. Ngi gaise kansirori Ja ke se usa se gaise usa ngeri ese bus. Yeah. Iwe ebari raja kren ewe Ngunmifel. Ese ormo watch tipis ese bus. Meiris tipis mi dogri. Mi dogri bus. Ika basi us. Oh, that's the key. Ira. Nge wewen an ese bus en tipis ngeri nguribin. Bogi den ia resin kokori ga se churong. Ua fadan seri. Fadan seri marugora ba kisi no kisi usura kar radio. You can jebedi ifa one furu. Argan nodo wakidoki. Ewer. Iwe gejuk ifa ge karado iwe rong. Ewer. Iwe ka fadan no ato to auroi jigiro iwe maroro. Iwe eira Ussun. We ni dayen wakidoki fadan no gang. Ewe itibis. Ero wakidoki. Gang. Iwe fada is it in Holy Spirit is it you tigeri. Ya us me tigero. Ya ira botaise bus. Buga bero non feyanga we. Ewer. Yo ese bus we tibis. Buise ousos. We ke ereri bun ngang ake example bega water disi. Ewe Ngunmifel fast geri ke conflict diri with tipis. Nye ike wache berberi idee daar. So wat er boys sitting geri Ngunmifel. Wa bu tebe tiri awe geri wa sepasa kuri geri bagu gen kot. Iwe slowly nye serigi es churrong geri bagu Ngunmifel pokiten nga wari siwa tirara. Nge ifa Ussun non bønman. Me wan furu regar Ussun ba marun non bør. Iwe eira reception me fi kar. Rado kan PS. Kan farang iwe me pick up reception me fi. Pun ra ifa marun Raya ready there. I see. Raya ready there. Iwe nu bori raya ready there. Penugu god ngurubin. Iwe setuen. You are already at the point car. Ewe tipis nga waferi. Setuen mefi pure tipis. Setuen mefi. Pure ewe Ngunmifel an kabas ngeri wa chichi giro gay setuen mefi an fast. Wow. Irawe unpardonable sin. Inayo unpardonable sin. Sadun ritiri ayun John nibu. Kapamut geri sibora geri. Ussun. Nibu engon moro.
Sabunibu ukisin egon moru. On moro. All right, iwe yebe tapasa. Arrebera kura puin. Puidewe pui aferios tibis esap emeri igeri vera. E pui yatik nyeri god. Pui nyeri ibarai. Yebe te pui fis feride chakui artibis esap emeri nyeri vera. Nye mi wartibis mi emeri arabas nyeri vera. Usapa pasa pui e pui yatik nyeri god usuri. Iwe tibis mi emeri geri atewe mero. Iwe tibis medicine mi emeri geri mero. Ewe ese emeri geri mero. Ewe ebutori confessori. Ewe a emeri geri mero. Ewe se tori. Ese. Ira korafesen ekararu. Oh, okay. Pun ifa kot era tibis medicine mibus. Tibis medicine mibus. Si buja confessori. Iwabus. Ewe son sapuri ewe ksitiu. Ewe aresi apu arate atstibis ngeri god. Puerrata. Irada keyword. Puerrata. Sa puerrata. Amen. Ngesi se puerrata nabo tibis ese boga mucho kuju. Ikesi se puerrata. Iwe ese mus. Ngi kasi puerrata iwe I was faithful. Amen. Are bue ousa ousa aseri ngese jak ousa bue ban niveti serigit. Amen. Was ira favorite first men of Bible pora. Nai pogiter panga gaben ngang watte pora iri buakinga. Mind ebujak again. Ma ogis medicine. Ebuge. Si jak 80 with the one Jesus. Amen. Ja, sabuera. They got to me here. Ite terei kurara wo kisit. Era wiso sabure wo kisit. I want me mari di god. Pun fer kots mai wakar fetan norai bara wasore. Wakar kur. Oh, I want pecek kura. No, wakura igu wapon stumble. Iwe gatse begeri era pon en god era ikabuka perrata optibis. Iwe prefer ribet mi bu bo busar optibis. I want ni betu seru kap kara pupunga verisi. Mai de Paulus woge kan evasiong age. Neighbor. Amen. Mari digo. Amen. Iwira. Renjagara bu bejeres. Ewe tibis ngeri Ngunmifel era. Nu buen ibure fetan seri Ngunmifel isap tuan rong. Ifa pan pajarong ke Bible study. Ekara rawasargan. Ito si Bible study. Jamang ke periwari Ussun ngeri. Iyo ban ma marurun non pom. Eore. Apa maru sabe apa Peperi. Ira. Igajak be John Ochnabaram. Iyo ke sebujen. Ebue kapasen God medicine ke study. Amen. Mari di god. Yeah, if we went study ngeri reke John Nabaram isab buon ke study jak iwe kafiti. Sabuon ke study jak kafiti. Ke study kapan sugiro. Ussun ko sa peria. Ussun sa peria. Pun ke derikira. Que puede fedanar el Paipel. Gebeit esa namaram e pa awarakich. Purian Paipel. Amen. Mari di god. Ya, ai di gua meru cia betera ke ban. Era pun
No ngak pusi pon me vika porore experience yan. Ekko acara basaka pon metto fiti me Bible study geri. Iwe esa priat buka panavrat kia ke me yor me ekko acara porosa ke se wereiti bebet Paipel yare. Iwe we agree to disagree. Aiwa ti be nge ami core officer ware. Nge I watch it yacht fagan. Oh, war nagari ge. Ever. Sipura torno raci break. Torong. Iwe ngai buka poro busa geri ge busa urek sipua kacak torno raci ge break. Iwe siapan ni wis fan ngeri pan at final segment ren at live gerated by Apasa. Ikabi Europe kapasik tam Paipel ko sa what's a comment diti 108 video. Ika kakar kits 108 phone number oru fisu we oru waru tiu chero oru fisu we oru waru tiu chero iraru chera number kategori ka boy kakar kits wari we sipu torong non ache break sipapan ni faga sefe Are boy and Paipel boy koro seria. Kitsa för busa för den not it Paipel. Nge major to fit. they were fan so non marabacha ki ni ro Nu pwesi boko bai esa seri seri pusin ki bukara botonga igara was rache tokyo kren tu fichum ni esa prerar enneti tokyo merip ka para pasa po watching nap Are pwe and Paipel koro seria. Kitsa för busa för den not it Paipel. well Nge I major have to to fit. Nu pwesi boko bai esa seri pusin puti o akuri au boe agang ngeri ien mi chea pun kot afiru kite ko sapmut ngeri awu ki e poe ochuna Are pwe and Paipel koro seria. Kitsa för busa för den not it Paipel. Nge major to fit. Boko bai. Nu pwesi boko bai esa seri iwe fakukiri so chabur mo wari di kot pusiapan torok norache final segment ren Paipel Apasa. Welcome back everybody. Sibuka para yatak mo maratsi po torok se fan po norache fanso kef kapasen kot nge mo maratsi po yatak iwe se obal se fan no cho rampa ngeri arabasa se pan ni Filipin e keu ngeri ke bicho fitiki tigere I kepo bi Europe kapasis na Paipel en mi to ko ka kerkits norat live 671-689-9990 oru fisu oru warit tiu chero iraru chera phone number ika ke fitikits mere merkai ke awai en mi to ko comment diti one no chera comment live video usar tibisuara comment diti one is na live video amna kapasisi usiato gori pon entertainer so what's a Pwipwi sibugar yatik siyo wakot mira para no next ya kiri so bari tu kreram tong ma bebet ko so what's a ko para fe yet choose fan pon e oru kirigirin e life igere sebe got no nek ya yatik match ti kon koruk narden Jesus Christ so busarats tipis amen she left off what away unpardonable sin Ewe tipis ese togori mus iwe ke Apasa ke ifan ecek tipis medicine mi bus nge ewe ecek tipis ese bus iwe ewe tipis sise bus ngeri god feridan ida kusabotse ko pasapuera be panu ke gichirong ke bichio por nusumet ko pan ato ragri notski viewers sibufen mo sibujek ritiri nuk ngomeruon. Okay. Iwe pamut ngeri kapatsi ki sei fason ai borageri
Notes Paipel 1 notes ibete. Luke. Omaru. Ewan. All right. Ki non Old New Testament. New Testament. Luke egon meru wagisin egon. Ewan. Iye ibete wagisir apasa. Iwe even mi apasa eu kapasen ugeri nödarabas epo busara. Ngeye apasa kapasit turufas ngeri Ngunmifel esap musara. Iwe irmeruun kot. Kot noin kot Ngunmifel. Ngeye kapas muan ngeri kot noin mewus. Iye ekabas muan ngeri Ngunmifel esebus. Esebus pogiten iwejak. To auro. En Ngunmifel iye wisen richirigich. Iye wisen en nomngerigich. Ewan. Iwe irabota Tipisin ngeni. Pun ese ego körigich nge safen Pwipwi. Safen Pwipwi. Iwe irajak wewen an esebus. Aresapmus. Ita irururi igasi kunsefan iwe vivus. Majak mus. Igasi kansirori. Confessity. Amen. Mariti God. Amen. Amen. All right. Iwe siatori move on ngeri asin. Siatori. Eurigati kapasis. Siatori. Eurigati kapasis. One of the most popular topic. Ren ebet thoughts speaking in tongues. Ever. If aus sur ebet thoughts speaking in tongues. Tong we win tong me non-America language. Kapas. Iwe sibwe fedangeri förru waru. Okay. Förför. Ngeri ewo gatsapo egis fason. Förför sabun ru. Wakisin waru. Iye bet apasa. Ngepotacek. Pue aukits merisis ya rorong arkabas. Non en me kapase feriwan. Kewa siya pusiruputin non. Iwe era gugun porausira. Iwe men non-America tongue. They speak in our tongue. Iwe in tongue in if men pun ebwe edified in church. Ebwe improve Emerara. Non begin debatchem. Non begin nigirigot. Iwe irajak meten tong eferi. Iwe iga awewe ekewe na neun Jesus go janka. Irresesirei fasun non tong. Resesirei fasun egis. Iwe narewe jokran ra rekabasu ra kabas non. Kapaset feriwer gods. Iwe Ussun an en tong ameri en kabasen got pun ekkewe regis ngarapan wewe. Ra wewe di. Rapan wewe. Wen ese wewe menein jawe. Re muchfegen narewe. Fanso. Naro faso. Amen. Amen. Nge Paulus era pui igai war nom translator ke was speak in tongues. Repa di. Iwe repwe awe nom kan John okuserig repwe. Ewan. Pue se war wewen ke was speak in tongues
Resewewe. Resewewe. Ewer maybe. Ira bo fet maabe te ira. Ai du gue por non era fos era idee kabas ekki gift of the spirit refetto vorra poi edify the church. Ina. Arra poi avere Ir medicine. Torre bo. Iwi kage ebera speaking a different language. Ike saku fos. Yes, orre bere wewe iti. Tont. Iwe se ver na wotan. Ja, Paulus era tont. Kosap. Kosap. Ikai worri we kapas Sabuela. speak. Ese erisi o wiche fen. Ese erisi. Ira aja kwewen speaking in tongues pwe erisi wiche fen. Amen. Ira aja kwewen. Amen. Iwege ifa sa dedi ayon korridit sabon berari. Okay, ewe korrit sabura con merveru. Si pue terribo wakisinibo. Okay. Ewe korrit sabura con merveru wakisinibo. Iwe Apasa ara uawachen pue awe silo bu fos not kapaserikis ike speaking tongues. Nge ubu fakun wachen pue epo rebi ewari fagen afara en kot kapas. Pura tewe bi afara en kot kapas arab seri ewa buen mi fos not kapasen ekis. Atsek war na wodrade fos na kapaserikis are aor even a feu iketia kuriar kapas. Pourusen ewa jefen epo fe terren. Amen. We wen pue ifa iga in prophecy ida we oruan gift in prophecy kon nap city in gift of tongue afarafan nan metuera speaking in tongues abu ewe afarafan nakapaserikis afarafan nakapase we wen puera prophecy kon nap Utsia city and speak in tongues. O city. Pun en o city ngeri gits met ebofis. Not in en memwats. Karran mats. Iwe ida Paulus era Utsia. Nap city speak in tongues. Amen. Iwe ge maigasi si rittirino nge speaking in tongues ero bottom of the room Of the least. Iwe ge toan sensei ai to you At the bottom of the page you are speaking in tongues. Iwe irajo ifa ie coach souding erera nge pat nampaigon erigu pa nampaigon coach souding erera si pues speak in tongues pun we when Holy Spirit I to watch. Oh, okay. Ewer ida achen next kapasise. Ida kapasise nambaurigate. Ak ruer we pugur pue ikeuse speak in tongues iwe wen yewe Ngunmifel ese nombre. Ah, ese pue wen pue ese nombre. Echa kwe wen pue que se sirewe. Ewe language. Ike ewer ifaga sa porom. Esa parom. Iwe na ese ngoruk. Ewe sire. Ewe rifang. Nan era fan so. Discovery eko wan bor eko jankar. Nun is ko jankar. Rese sire fasur egis. Iwe nan jagewe fan so resire. Amen. Iwe emene era ita ifa. Ikage sen nom. Ikage use dogari speak in tongues. Iwe does that mean when ese nom rewa Ngunmifel? Ja, esa bura. Put ifa ma pan ngeri jak
aion korrit ngomeraribu iyon buan for urusera chapter. Oh, wow. Yeah. Love it. Urusera chapter ban ngeri. Pwipwi paritiri. Isesiriga naman sisap ritiri era urusen chapter Okay. Pun For the sake of time. yeah. Yoge ma Reratsi bucek men nabi. Jakparita speaking in tongues is nothing special. It's really nothing special. It's just somebody speaking a different language. We're very in so that we can get away kapasani across. That's the purpose. Yeah. Yes. That's a gift of the Holy Spirit. Gits me sirege Paipel me de dagri gits be sen sebe one baron so bedenk pastor me your our gift arabo fang fagafagat me your gift arabo arini search. These are all gifts from the Holy Spirit. Nye be your way fairway not a matter bugen patsaki korrit sabure kon muriget. Ewa reikiage aorei 2 feet by with speaking tongues. Egon muriget ruhari very waru. Ira. Yes, yo rei ewa tong. Oh, first help. You know, fakuna watangal. Nawutanga. Bwe erijak when bwe era speaking in tongues, it was supported in ministry. Amen. You guys say you gura watch esa med på ifa pastor que revera you are speaking in tongues. Iwe aidugu era ese belong in a church. Pues ese ormede a sigiri church. Ewer resewe Resewewiti. Nge ifa one non ogisin ru. Era iga ke speak in tongues, iwe ke speak ngeri en jagmakot. Iwe se sire iga ida metera reche. Iwe ke re ifa Mundukar open in church, that's Jesus. You and sibu bari roto eke tiarach mitibis. Sibu dorong non church, but sibu kaya, sibu siwin. Sibu kaya. Ewer. Mebon me aure kewe ewe wakisikia niari ikasia niari wa marawe ewe wakisin na puke for sapu ru. Ewe wakisire rage rarorong arkapas ngarawe witi. So there is that qualification ikera. Era qualification there get a criteria. Rere bere sire gao rere gift of tongue. We e borcharrong ngerwe witi. Ngay gabure na speak ewa tongue esore berawe witi. Give Paulus ya Apasa me firache mateti fara. So I guess ya Apasa ni urusen eke wo kisiri we in conclusion at siboto Apasa reden speaking tongues iwe a realistic language. Yeah. A realistic language ever a witi. A real language. En mi togori fasu sapan. Mi togori. Nge ngai se we tu. Iwe era ikiaga sio para player principle ge wo kisira rege era de firom ngeri god. But you were speaking a real language. You should check where we when we isap no what when ese orno modan. Es
It doesn't edify you. It doesn't. You vet. Sa Okei. ira ifa enough me tara sa answer rigeri era question ngi gaiben iwe kapan neuri tikich kiriso jabur ngor kren aura kabas is mi fakun eche. Amen. All right, iwe mi oratskiwe mira för kapasise katoro panikere. Mi oratskiwe mira för kapasise katoro. Kapasise seri sister Eileen Chai. I kapasise reikesia atai ewenuk. Sia tipisin atai medicine. Pota. Epo pota. I gasia atai ewenuk. Iwe sia tipisin atai medicine kewenuk. Okay. Kirisogaruk Eileen. Fokun buan ötchera. Sibwe nangeri James. James Ru Engon Ngunmifel. James Saburu wakisin Egon. Egon ngeri Egon meru. Ngunmifel. Egon Ngunmifel. Engon ngeri Ngunmifel. Oh, okay. Puriye a puriye tekwenuk medicine ngia atai eujek ekwenuk atipisir atai ekwenuk medicine. Pun ewe Apasa kosap ni show Apasa kosap nira rabas. Irawe ike kosap ni show ke kan nira ebra rabas ka even John atai ennuk. Jebinne obo kabas offer isakun verfer Ussun cakarabas rebogura kobung krerewen nukmi agasaki ciro. Pun ko te sapu eritong ngeri ebra rabas esap eritong nupun a epugu. Pun tong awin narkopung. Ebi bukera met nabuter ari ebra rabas Apasa paor a nukuruk arian verfer esap enetate. Ifaus sure isakun nukuruk. Epotoguri abarawa. Ari eber Pwipwi souding, are vefirat souding, saboru fer, are sapnaf erechmoga. Nieben merebi eborerir, opo fen no fekiramwe, opo fufa kibi, o aboga kibi. Nye o sap ngerir minerausu pongred, non marawen irisir. Metchek naboterebi efeyetsu. Iratsuku sungren nuguruk, are oboe, are obochako rabri guruk nye sap fiti verfer. Abiriguruk mi vero. Iwe ira ifa ira ennukogon. Urusere ennukogon. Miljak ririfegen. Amen. Efisite pogiten pride, pogiten namaiki. Ennukogon efis pogiten namaiki. Iwe safean Erennugon. God Erikit Erennugon law of liberty. Law of love. Iwe. Ikabun iwa ifa saderi ngeri aiwirennuk. Kosap erieven kot merki. Ikabuda maiki ngeri kot iwe purati orannuk. Ngai kaitogei kot iwe puporiwete. Oh, amen. Oruanannuk. Kasap. Saboruan pu mi nagatam. Kiwe eribu orannuk enne asoci siro mesewom. Iwe ikau ifa namaiki ngeri kot iwe anna sorap. Soran. Ngai kau togei kot iwe anna socis. Feiti wan medicine ekkuenduk. Wewen pore aku kefagen wan eida maiki pride. Puida ewe Tipisin Lucifer. Ewe otturu Lucifer me non nang. Men non nang. Ngirara
tipis AJ communities waparisi. Miokei. Pride. Ngeferi rawe nampayo. Hei puke. I rawe nampayo pun juraben met Dutch medicine. Sakkopat tipis. Sakkopat mojeri a verføring auriso ni varau. Jafara. Jofara ir medicine pride. Iwe safian to ngedi god. Amen. Mariti god. Irajak. Iwe ira ira bota ifawe kapaseis. Reikesia atai pota ikapusia atai ewenuk vesia tipisira atai viirisi rekewen. Iwe ira wewen si tipisira atai medicine. Purir jok agogafegen. Ira wewen chebes ruegor ewarera que atai ka atai medicine. Ewer. Iwe Ukan kien. Ekat sebegedien. Ebare ari example we wall. Erage egoronuk miusiri etip mi buenuk. Ira. Mi buenuk. Mi epetuk. Ke yeri warabas we goronuk mi epeti. Iwe ger nupur warabasa atai ewe kewe enuk iwa sepeti ewe wall. Aturro iwe me te wall wichun urusets ewe wall ata. Iwe era enuk mi we geri ewe wall nupure kisi cek tefere we nukata urusere we nuk ata. Ira bota ifa James. John 3:4. 3:4. John 3:4. 1 John 3:4. 1 John 3:4. Ira bota erapun tipisin atai ennuk ygeri ifa Even mi för tipis atai en koten. ira. Pun tipis wewen atai ennuk. Amen. Iwege era ekkabas or atai ennuk pun eujak ennuk mi ririgeri engon. Amen. Atai ennuk. Amen. Mariti god. Amna ka pasara gu mariti god pun apasuki eki geri weweron pasara. Ja weweran Paipel nöro kabas. Pokitere we goron nuk je for fot one even touch tong. We kapusia si se tjö marawri tong e we even touch we nuk je fot one. Then Nothing. satai benisin. Yeah. Mariti god. The love of God. Amen. Iwe atek nom ja pue ruudussa ministraatsi program. Ngai pure ngoru ke mei wor met ke wacher ko bor guru geri notes ke viewers online ke wacher ko sering geri kits. Me ikke vi sin non artskan ifa Bible study. We that Jesus etiu we etiu varo hakits. Etiu we asebasa for safaru ngeri I. Amen. Si bude chabri si okom fördanari. Muren sato sa sugirong asaben medio tibisa otorong nare förifan. Iwe sa probudare rikitseri. Ngegi cita ita sibukan egi ekkeran war. Iwe ekkeran ye an bojere bue bidakits. Ngei yap. Si busin non paradis. Iwe sato merin agutakits. Amen. Merin agutakits. Si bojit seberi bun ese war.
meten ke på förri på saptoak. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kiriso chapur ngoruk Pwipwi. Kiriso repon erikuriku chigerai kapon ngeri chigerai. Fokkun ever mewe kitsio busika wachinuk ngeri bet kapasen kota ator ne firats. Ponche cheveri pokot mi wase togiok esior metsi waferi wase potogori eseripa and kot epoput kits pun wase kits kitchen meren kot. Kose wase ngabakapati kon ngoruk. But join us again next time. Warats live Paipel Apasa. Next week, Thursday, at your Bachechi Fagan, Warats a program. Ike bi orop kapasis, kakurgit, Ike Maknerigits war at a Facebook live video. Ike si sekura Ike next time, Ike Sachechi Fagan, Iwesi Bapan, entertaineri. Iko the boy for you too, because I was a brother Kope, a Sabaki to the radio. So was good, see, I think we're going Ebirigits kids fingen med John Rhowuniong ny program, nom program. För när den ses siatigar. Amen. 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 En Paipel på sedia. You're listening to KICH 630 AM Agenya Guam. Major tufits. Nu puedes un poco ver esa serie Puisin pues en Paipel por serie Kicha för den när det Paipel. Major tufits. Nu puedes un poco ver esa serie Puisin Arabas resap mara ren mogocek. Parabarai ren ititen kapasen kot Apasa. Afakun uitsi atsipue nugubet mi wese en Paipel por serie Kicha för den när det Paipel. Major tufits. Nu puedes un poco ver esa serie Puisin me käfögen med Paipel Apasa. Pues en Paipel por serie Kicha för den när det Paipel. Major tufits. Nu puedes un poco ver esa serie Puisin Pwipwi Afrik nepoganim ngoruk. Nepoganim ngoruk Pwipwi pon nepoganim ngirigits meirisin kiriso busia pachufagan non ati program gerei. Pues en Paipel por serie Kicha för den när det Paipel. Major tufits. Nu puedes un poco ver esa serie Puisin Neor. Memoratsi po sapora. Pues en Paipel por serie Kicha för den när det Paipel. Major tufits. Nu puedes un poco ver esa serie Puisin Vatigor noriten sises ko pasapura be fangirikem no wogun mifen e pusi pare ke murikem nori atun. Pues en Paipel por serie Kicha för den när det Paipel. Major tufits.
Aka or fea asegesin. Ewa Paitan. Nu pwesi poko bai o esa seri seri pusin Wakisin rueru meribu. Rewa sawon a eri nerkiwarabas. Obu furry met mi pung o whatever. Pun mutirchak Are pwe an Paipel poro seri Kicha fyrru pusa fydan nare Paipel Fanson medicine. Meiduk tu Buetu ekiwara se Aci buko bai Eu savora pasagari sokun. Nu pwesi poko bai esa seri seri pusin Furry ekiwara tatua mochen. Paniki tu de purwatai ekiwara tipi. Iwe repwe ceceberi itom non aiwe iweripin. Are pwe an Paipel poro seri Kicha fyrru pusa fydan nare Paipel Meiduk tu Manu Aci buko bai Aisia sabun ni waru Nu pwesi poko bai esa seri seri pusin Pa ran mi pin o se chak fer beta wabochen. Ika uchiari rari mi pin o asabori rari o se sei. Agang are akaparau se chak. Are pwe an Paipel poro seri Kicha fyrru pusa fydan nare Paipel Wan uruse fer. Meiduk tu Papa naro feru. Aci buko bai Everywhere check up. Nu pwesi poko bai esa seri seri pusin pun ika pusia aprote rarin sabat we feyet ngikich we god e bare feyet chukich medicine o rua kapasis. Are pwe an Paipel poro seri Kicha fyrru pusa fydan nare Paipel Meiduk tu Aci buko bai No. Nu pwesi poko bai esa seri seri pusin fisu abasara bas medicine sebe e poi ngeri rebo feitorrei usa fakun tiri se feri ro Are pwe an Paipel poro seri tiri se feri Kicha fyrru pusa fydan nare Paipel so sapure Meiduk tu ni ke so kana das tipis ngeri ko iwo ko Nu pwesi poko bai esa seri seri pusin medicine iwo ko mi wase togre busara era barabas tipis ese bonor capacis rera bon god iravet feruciera tirato sises Are pwe an Paipel poro seri Kicha fyrru pusa fydan nare Paipel sibura capaz fogan Meiduk tu Elka barabar tipis ni pure ni betu Nu pwesi poko bai esa seri seri pusin Ike kot ke pon ngeri gits. Ike pusia tipis ngeri. Ike pusia atai en kot ke on ike pusia fer tipis. Nge got Apasa ike kafe torri. Are pwe an Paipel poro seri Kicha fyrru pusa fydan nare Paipel E poi fos Meiduk ai tu fotografi aporiwete Aci an kot buko kan bai medicine. Nu pwesi poko bai esa seri seri pusin Esa frera i fau surat si poriwete. We kits misi de i fau surat si poriwete. Nge kits mi tu ficin poriwete an kot ke on. Are pwe an Paipel poro seri Kicha fyrru pusa fydan nare Paipel Filipai sapun Meiduk kisir tu gomel. Aci buko bai Apasa pun kot agang non ne tipe bi. Nu pwesi poko bai esa seri seri pusin Rai upangeri kebi nguriwe. Po obana so si ekewe nuk o opuruete ekewe afarafan medicine.
Are pue an Paipel puro seria. Kicha för busa för den nare Paipel. Tipisin eri koot. Meiduk Tässä eri koot käsi pue. Pue tien koot kuonni kun summet king taafite pusi parvasa. Nu pusi bokko bai seri seri pusin Avar pusreiti kerikits. Mei worrei ai patsökkun. Pue förivät taas meilisin. Rien ewa baravan Christ afen jeri. Amen. Are pue an Paipel puro seria. Kicha för busa för den nare Paipel. Ikä pue Meiduk fabiri. Etsik. Nu pusi bokko bai seri pusin Meiyot sipura negeri bete si sesere. Gako tere. Pungai wangoruk oruren. Kopakang non. Puka mon nate. Are pue an Paipel puro seria. Kicha för busa för den nare Paipel. Meiduk Ikävet sinni. Nu pusi bokko bai seri pusin Koot sipu e pirini. Koot nariga sipu papiriri uren. Sisa förri otsagang non. Nye efetika saafen nau saakureven mietik. Are pue an Paipel puro seria. Kicha för busa för den nare Paipel. Meiduk Ewa. Sipu fakkurari siya arabas. Nu pusi bokko bai Sipu abu seri seri pusin Kisat suureng meirisit. I pari raviat sisi sa voce sipu föri nar ewa rehani sabat. Nye pusipan pukian körbis sapun nebe veri vuva kisi röveru. Are pue an Paipel puro seria. Kicha för busa för den nare Paipel. Arabas mi voretsar. Meiduk Me ora kos fanson. Nu pusi bokko bai seri pusin Kefe para sufering awi aro redin sabat. Pon jevet kota porngeri King David wa King David abaki non Are pue an Paipel puro seria. Kicha för busa för den nare Paipel. Meiduk Ngeri nu pusi bokko bai seri pusin Uru pue ako wanna marawi. Nge met ko te preferri. Are pue an Paipel puro seria. Kicha för busa för den nare Paipel. Meiduk nu pusi bokko bai seri pusin Erakot ewa ufufa ekewe fetin minnom ikerai ngeresor repu koturuno norekki. Iwe esapui Are pue an Paipel puro seria. Kicha för busa för den nare Paipel. Meiduk nu pusi bokko bai seri pusin Iwe obufen eki Ussun ewe moonkot. Okuttabia taavosen obuferri. Iwe epangeri kebi ekwe tots medicine. Are pue an Paipel puro seria. Kicha för busa för den nare Paipel. Sisi betekuraaki Meiduk tots medicine refakta potoburi. nu pusi bokko bai seri pusin An pisikisek
purun Christ Jesus. Ei God evangeli givet tats medicin over osupakren. Amen. God er på Paipel korot seriat. Kitsa för busa för den nare Paipel. Meiduk tufit. Nu poisi bokko bai esa seri pusin Kapasis nampauru. Nge Pwipwi ikaiwafen osukosuk. Are pue Paipel korot seriat. Kitsa för busa för den nare Paipel. Ikaiwafen osukosuk. Meiduk tufit. Nu poisi bokko bai esa seri pusin Meibum. Meiri sit chatta boraburin God. Enkä yöre puorange putta boraburin God sapa kieki. Nge saptorong no sassat. Are pue Paipel korot seriat. Chatta boraburisi. Kitsa för busa för den nare Paipel. Chaferia wen. Meiduk tufit. Atsi bukko bai. Iwe se pucuk toron no rasus. Nu poisi bokko bai esa seri pusin Iwe obu chicheberi puri kiage rani kebi gerra obuta kebi gerra pon obuteabi. Obu chicheberi pa ko obutunga. Are pue Paipel korot seriat. Kitsa för busa för den nare Paipel. Meiduk tufit. Nu poisi bokko bai esa seri pusin Ifa afaga beki tiga raubut kits pokitesia fila ta Christ na marawats. Nga sabot se befer ribet mi yennet. Iwe I keke pora putogoria parse kits. Are pue Paipel korot seriat. Kitsa för busa för den nare Paipel. Meiduk tufit. Atsi bukko bai. Kapasis nampafisu. Nu poisi bokko bai esa seri pusin osukosuk rerewe readin sapat. Fiti fegon me osukosuken non. Ei faviri. Ike ei kewe kot sokkopaten osukosuk rerei.